Pozdrav svima i dobrodošli u prvi video Deck Constructionu. Danas ćemo raditi konstrukciju Shadowa. Hajde da se bacimo odmah na suštinu videa. Igramo 3 Ray Shadow Wendy, zato što je fenomenalno. Igramo 2 matematičara. Igramo 2 Shadow Falcona. Igramo 1 Ariel. Shadow Dragon 3 komada jer je fenomenalan. Igramo 3 Shadow Schemata. Za vaš draw power igramo 2 Beasta, 2 ježa koji su jaki. To je to što se tiče monstera. Što se tiče spell trap, to ćemo da vidimo. 3 Shadow Fusion, jer je jednostavno karta koja je main karta ovog deka i sve manje od 3 je neopravdano. Evo Shadow Fusion. Neki kažu da se treba držati 1 ili 2, ali mi mislimo da treba se drži 3, jer ako idete na tu neku Battle OTK verziju, onda je bolje da iskoristite pun potencijal. Opet idemo na draw power, 3 alure, jer jednostavno imate skoro pa sve dark monstre, sem par njih, ali o tom potom ova karta je neophodna za deck. Također draw power, Pot of Ares. Razmišljali smo da li da stavimo 3, međutim kada smo koristili 3 dok smo testirali ovo na Dueling Nexusu, jednostavno nije radilo i 2 su sasvim dovoljna. Neki put smo probali da radimo i samo sa jednim, ali bolje ipak sa 2. Twin Twisters. Jednostavno uništavanje backrowa je nešto što je neophodno u ovom deku, jer ako vam protivnik pokvari planove u startu, teško ćete se izvući. 1 Instant Fusion, jer jednostavno karta je fenomenalna i može da se koristi tako što ćete pozvati Windu, a Windu kasnije možete sa L Fusionom da spojite. U nešto drugo, Foolish Boreal. 1 komad, karta je na 1, da je na 3, svi bi držali 3, tako da mislim da nema ko nije mainovao tu kartu. Super Polymerization ili ti super Poly. Šta reći o ovoj karti, osim da je pravo blagostanje što je na 3. 1 Lost Wind i 2 Rash Shadow Incarnation. Zašto? Zato što Lost Wind jeste ok, ali nije nešto specijalno. Rash Shadow Incarnation je fenomenalan dodatak i može da vam vrati jednog Shadowa iz grave-a. Čak i možete da koristite ovaj drugi efekt, a to je da okrenete na gore ili na dole jednog Shadowa. Tako da je ok, sasvim ok. Od ekstra monstera imamo Apkalon, to 3 komada, jer jednostavno sve manje od 3 je nepotrebno. 3 Construct, zato što je Construct main karta ovog deka i jednostavno bez nje ne bi moglo ništa ni da radi. L Shadow Winda, 3 jer je jednostavno otporna na destrukciju i odličan je target za Instant Fusion. Shekinaga 2. Imamo samo 2 targeta, to je gospodin matematičar. Uz pomoć njega možemo da pozovemo ovo, mada ukoliko imate super poli možete da ukradete monstra od protivnika, pa i na taj način da pozovete ovu kartu, ali opet idemo na sve ili ništa, idemo na sigurno. Dakle, mi imamo u deku samo 2 matematičara, pa smo zato stavili 2. Što se tiče ostalih karata, imamo 2 Anoyatilis. Mi držimo 1 Ariel u deku, tako da mislim da nije bilo potrebe da se stavi 3. Anoyatilis, mada Shadow Construct, ali Link, njega možete koristiti ako baš ne želite, ali ovo je naša preporuka samo. Grajsta, 1, mi ne držimo apsolutno nijednog Fire monstera, naravno držimo Ash Blossom, ali to je u nekoj maloj
skupljoj verziji. Možda protivnik ima nekog fajera, pa uzmete ga s pomoć Superpolija, zašto da ne. I posljednja karta je tu El Shadow Wendigo. Wendigo može da se pozove uz pomoć Wendy i još nekog Shadowa. Tako da nije loš, svakako ako imate Shadow Fusion, možete da pošaljete Wendy i još nekog monstera iz deka u grave, triggerujete im efekte i pozovete ovu kartu, što je sasvim ok. I na kraju dolazimo do zaključka da jednostavno, ukoliko želite da igrate Shadowe, bilo bi poželjno da kupite neki dodatak što se tiče karata, ali o tom potom. Jednostavno nisu svi u mogućnosti da priušte sebi neke skuplje karte, tako da ako želite da igrate, možete i sa ovim. Zabavan je, što je najbitnije, i to je to. Hvala vam puno što ste ostali do kraja, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Do tada, veliki pozdrav!